Maluk telespectadores GMN-TV no Rona 9 Rádio Nacional FM. Apresentação da lei da Halo Iha, Igreja Catedral de Dili. Apresentação da lei da ita colheu ituang kona ba Epifania. Epifania kata manifestação maroma katuduan. Ita foto Evangelho São Mateus, capítulo rua, versículo ida to sanulu resin rua. E talehamutuk. Jesus moris ia Belém, ia rai Judeia, ia loron liurai Herodes nian. E mamatenek balo hosi lorosai toba Jerusalém. Sira husu, judeu sira ne liurai nebe foi moris ia nebe los. Ami hareti ia niefitun ia lorosai, no ami mai tuktur hanai nia. Rona tiha lia fuan hirakne, liurai Herodes hamutu ko cidade tomak laran taridu tebes, nia halibur amlulik boot sira, no escriba sira povo nian, hodi husuba sira, Cristo sei moris los iha nebe, sira hatamba nia, iha Belém, iha rai Judeia, basa hakerek nani zona hosi profeta dehan, Belém rai Judá, e a cidade bobot sira Judá nian, laos o makik liu, basa hosi o maximusu na ulu nida nebe se tau matan ba haunia povo Israel. Tuir mai, Herodes haruka bolu subsubar det e mamatenek sira, ni husu didiak basira sa tempo fitu ne mosu basira. Hafoin, ni haruka sira ba Belém dehan, imi batok, imi se husu tuir didiak kona ba kikoan idane. Hafoin, hetan tihania, imi mai fali fohatene hau, atu hau mos beleba tukutur adorania. Rona tiha, liurai sira lao ona. Fitu nebe sira hare iha lorosai, lao uluk iha sira ni oin, to fati nebe kikoan helaba. Hare tiha fitun, sira laran hak solok bo tebes. Tama tiha iha umalaran, sira hare kikoan ho niainan Maria. Sira tukutur barai ho diadora nia. Loke tiha sira nia riku soin, sira hasaiba nia, sira nia buat solok. Osan mean, ai ben morin, ho nan horun. Tan simu lia menon hosi mehi katak, sira labele fila hikas ba Herodes, sira fila basira ni arain, hosi dalan seluk. Maluk telespectadores no Rona 9 Rádio Nacional no GMN-TV. Ita foi no Rona Evangelho Kolia Konaba Oinsa liurai sira Husilorosai Batukutur adora Jesus. Mas be Epifania lefuana de kata manifestação hatuduan. Sema hatuduan. Primeiro liurai bot sira hatuduan basic basira ne povo. Mas be ida nebe maka ita deha ni hane Epifania atu deha kata maroma katuduam ba ema, liu ba ema gentil sira. Maluk sira. Liurai na intolo nebe mai hosi lorosai. Primeiro representa liurai sira, ukunai sira, governante sira, ema bot sira mundo ninia. Segundo, sira representa ema gentil sira nebe, la conhece maroma, tama sira dog, iha lorosai neba. Mas be maluk sira. Ita rona katak, liurai na intolo nebe mai hosi lorosai, mai hasoru liurai rai nain, liurai Herodes. Tama nia mag liurai rai na intolo ne mai bukania, atu husu tuiri informação. Kona ba fito nebe moço ba liurai na intolo ne, hori convida liurai na intolo ne, mai hasoru malo ho Jesus Cristo liurai hoto de liurai, ema bot hoto ninia bot.
mabot hotu nia 9. Pai be maluk sira dehen katak quando liurai Herodes rona ho povo sira hotu hak fora ho informação katak Jesus Cristo moris iha rai Belém. Maluk sira ita sente hanesan maromak subar ni ba liurai Herodes liurai rai 9 tamba liurai larang foer liurai nebe hanuin katak kibi tidak nenian liurai nebe takaan ba maromak tamba ne Jesus Cristo nini fitun mosu ba liurai na tolu nebe dog iha lorosai e liurai tolu ne mai hasuru malo ho liurai rai 9 liurai rai 9 liurai Herodes hak fodak ho dehan katak emeh cidade toma Jerusalemian hak fodak maluk sira wainhira liurai rai 9 liurai Herodes ho emeh cidade toma hak fodak dehan katak liurai Herodes harhu bolo nailulik sira bolo ema matenek sira halibur sira fo orientação ba sira atu haru ke sira ba Belém ba halo saída atu ba identifica ba buka hatene ba confirma informação nebe liurai tolu ne hatone los kalai mai be ninia lara makidane epa bebe wani da foi moris liurai na tolu mai hosfatin dok mai tuktura dorania idane halonia laran taridu halonia tau halonia sente hanesan terror boti dawania kikuan idane se kikuan liurai mai buka ona nia tu adorania abang bairua nia bot nia si hadau liurai nia poder nia ukun taman nia orientação mai be nia falum buat boso ki aku tu kodi dehan imi babuka hatene kona ba koskuan idane hatene los nia morisi nebe imi mai fo hatene fali hau atau hau mos bele ba tu kutur ho dia adorania mai belia fuan dia tu kutur adorane contrario nia ba atau buka oho Jesus Cristo depois de reunião ni dane forte ho ne orientação sir hotu hosiliurai Herodes ba ninia ema matenek sira e ba nai lulik sira ha foi ndehen katak sira preparaona atu lao sai hosi liurai Herodes ninia palácio atu ba Belém fitu ne be hatuduam ba liurai na intolu heloro sai fitu na intolu ne hatuduam fitu ne hatuduam fila fali fitu ne hahu bokan fitu bokan uluk lauluk e liurai sira tuir fitu ni dane ninia orientação tuir fitu ni dane nia dalam e maluk sira ita dehan katak fitu ni dane mak dada dalam ba liurai sira hosi loro sai fitu ni dane maka guia sira lori sira bato fitu ne nain o fitu ne rasek mag Jesus Cristo na Roman moris nian na Roman mundo nian awne maluk sira mai tahnu fila fali katak tebistuni maromak filho moris e mundo Jesus Cristo moris e mundo maroma katudu amba ema liu hosi fitu nebe lori Jesus Cristo ne na Roman batoba liurai sira nebe representa ema boti e mundo e sira nebe representa ema gentil sira e mundo mai be maromak ne na Roman to dai ba ema hototo la interesse ni ema botka ni gentil ka ni doko se nai maromaka ni ema salanai mai be maromak ne na Roman hatuduan manifesta hodi dada ema hototo fila hosi na kukun sala nenian fila hosi distância doko se nai maroma atu sira moris ia na Roman maromak nenian moris ia proximidade basic banai maromak aluk sira ida nemak buat beta rone evangelho fitun hatuduan ba ema matenek sira ema liurai sira e fitun sira ne ita dehan o insa mak liurai sira ka ema matenek sira ne liurais magos os reis magos sira ne bele hatene quando va fitun ni dane e bele liga fitun ne ho Jesus Cristo tamba iha livro e a Sagrada Escritura hakerek nanes katak quando o Messias tama he mundo nine sinal se mosu fitun bod ne ben na Roman liu fitun hototo se mosu e dane sinal katak Messias moris ona he mundo maromak leon moris ona he mundo
Tamane, livrai sira, reis magos sira hanuin kona hela kona ba, buat nebe hakere que a Sagrada Escritura, quando fito ne moço basira, sira ia uma certeza kata tebes tuni. Fito ne sinal nebe haturu kona ba, Cristo moris e mundo, Messias moris e mundo. Tamane malu sira, hamutu ko reis magos sira, mai tahare sinal sira, maromak nia nebe haturu, maromak nia presença e retene moris. Malu sira. Ohinita rona e evangelho actuir katak, livrai Herodes for orientação bani ema sira, atu ba identifica buka tene di dia botutu kona bakoso koane, atu fila fale mai for tene nia. Mai be, quando sira lauba, hare tihona hasuru malu tihona ho Jesus Cristo, ia presépio Belém, informa mos katak, livrai sira lori presente bahasa Jesus Cristo. To iha fati nebe Jesus iha ba. Fito nebe acompanha sira, fito nebe lori sira dada sira hatudu dalam basira. Fito ne para quer dizer presépio Belém. Oi hira fito ne para iha presépio Belém. Sira hotu hak solok tamba, tebes dunik. Fito ni dane Jesus ni nia. Jesus ne fito mak. Sai hosi presépio atu balori. Ba lalin, ba convida, ba bolo de reis magos sira atu mai to ia fati nebe Jesus moris ba. E to na ser ne fati nebe kosakoan Jesus Cristo moris ba. Livrai sira ida kasai sira ne presente. Nebe de katak ida hasai osamean, ida hasai kiar ben morin, ida fale hasai ai ben morin. Manuk sira nebe sira ne hotu fornoin maita katak, livrai sira hatene, reconhece o haraikan, o simplicidade toma katak, Jesus ida nebe morisia, presépio Belém, morisia balada han faten, nia laos ema qualquer ida, nia ema bot ida, livrai hotu nia livrai, ema bot hotu nia bot, ema hotu nia nain, ema hotu nia maksoin, ema hotu nia maromak, tambane, sira lori sira nia rico soin mai tu cultura adora Jesus Cristo hodi hasai fila fale sasan sira neba Jesus Cristo hodi forhanuin katak sira simu sasan diak sira rico soin sira poder sira liurai ninian hodi ukun mundo idane mai be buat hotu nia hun nia nain mak maromak tamane sira lori rico soin mai hasai ba Jesus hodi dehan katak na ya agradece baita tamba rico soin ita bot makaraik mai ame. Hafoin sira lori ai ben morin mai hasai ba Jesus. Nudar sinal katak liurai dane idane be hadome tebes ni povo hadome tebes ni ema e loron idane se mate. Então kier ben morin ai ben morin sira ne fo hanoin loron be Jesus mate ato lori ema hotu ba salvação. Então liurai dane liurai Salvador, liurai nebe preocupa, hoema hototo ninia salvação, liurai da nebe laos mai hode ukun ho poder besi asunia, mai be liurai da nebe mai pronto fone nia an atu bele lori ema hoto, badalan na maromak nian, badalan salvação nian. Amane maluk sira, mai tahanu fila fale, katak depois de liurai sira, hasai tia sirne buat caramba Jesus Cristo, sira tukutur hode adora Jesus Cristo. E maromos ni anjo forte ne basira. Ato la bele filha fale Rosedala no basira mai. La bele bahasoro fale liurai Herodes. Tamba liurai Herodes liurai a. Liurai nebe contra maroma. Liurai nebe takadala maroma. Liurai nebe hakarak oho Jesus kosokoan. Tamane anjo forte ne basira. Ato sira filha basira ne rain. Mai be liu Rosedala fon dalan selu. Ato sira la bele deha botida, la bele foer informação, baliurai Herodes, ato bele oho kosokoan idane. Temaluk sira, epifania, maroma katuduan. Maroma katuduan baliurai sira, maroma katuduan ba ema ihemulu toma. Dalai datang fohanu infila fale, katak, reis magos na intolo ne, sira mai buka, lia los, buka fitu ne nia nain, e toikus mai sira tene katak tebes tunik. Buat nebe hakere que Sagrada Escritura. Quando fito bot moço,
na roman liu ne hatudu katak maksoin tamon he mundo Jesus Cristo tamon he mundo ida ne realidade nebe sira hare e fito ne lori sira ba hare realidade hasur malo Jesus Cristo afoi botseluk nebe fahnoin maita katak maromak laos hatudu amba liu raina intolu neret hatudu amba liu raina intolu ne hatudu katak hatudu amba ema he mundo tomak tamba liu rai sira ukun ema sira ukun povo maromak nenian tamane mal sira epifania ita celebra odi hanoin katak maromak hatuduan ma ita enda maromak hatuduan ma ita fiar odi tukutur hanesan liu raina intolu adora maromak adora Jesus hasaiba maromak itani moris tomak itni rikusoin bototo odi agradece banai maromak